Benjamin Netanyahu ni minisitiri w'intebe wa Isirayeli. Ni umugabo umaze imyaka myinshi ategeka iki gihugu, kubera ko yose hamwe uyiteranyije imyaka amaze kuri iki gihugu iragera kuri 17 amezi 5 n'iminsi 20. Mu byamuranze muri ubu butegetsi bwe ni ukwiyemeza guhangana n'abanzi ba Isirayeli hafi neza nk'uko abaminisitiri b'intebe ba mbere ba Isirayeli nka David Ben Gurion ari nawe wa mbere, na Levi Eshkol ndetse na Madame Golda Meir babikoze mu myaka ya za 40, 50, 60 na za 70 mu ntambara zikomeye iki gihugu cyahanganyemo n'ibihugu by'Abarabu. Ugiye kureba ku butegetsi bwe, Netanyahu yatanze amabwiriza menshi haba ku kigo cy'ubutasi cya Isirayeli Mossad ndetse no ku gisirikare cya Isirayeli IDF, amategeko cyangwa se amabwiriza yo gukora ibikorwa byo guhitana abanzi ba Isirayeli aho bari hose ku isi. Ku butegetsi bwa Netanyahu, operasiyo nyinshi zarakozwe zihitana benshi mu barwanije Isirayeli. Ntabwo bayigeze agira cyangwa se ngo ajijinganye mu gufata ibyemezo, ibi natuma agira umwanya wihariye mu bategetse Isirayeli bose. Birasa naho kurwanya ibihugu by'abanzi, imitwe y'abarwanyi cyangwa se abantu ku giti cyabo ariyo ntego imugumisha ku butegetsi. Iyo abanya-Isirayeli babona basumbirijwe mu birebana n'abanzi babo, baragira bati mugarure Bwana Netanyahu, niwe ushoboye ibi bintu. Gusa Bwana Netanyahu Benjamin ni umugabo wagiye abangamirwa n'imyitwarire ye bwite muri politike imbere muri Isirayeli, ibituma nagorwa cyane no gushyigikirwa n'abaturage benshi ba Isirayeli. Yavuzwe kenshi mu birebana na ruswa, avugwa mu by'imibonano mpuzabitsina n'abagore batarabe mu myaka ya za 90, bigenda bimugiraho ingaruka hafi kumusenya burundu muri politike. N'uyu munsi hari abanya-Isirayeli batekereza ko yakaba yacirwa urubanza ku byaha bya ruswa ashinjwa. Ariko Bwana Netanyahu ku rundi ruhande, kwihaniza no gukuraho abanzi ba Isirayeli mu bikorwa bikomeye cyane byavuzwe hirya no hino ku isi, birasa naho ariyo ntego ye ku butegetsi. Kuva yagaruka ku butegetsi ku nshuro ya gatatu ku itariki ya 29 y'ukwa 12 mu 2022, igihe kinini yakimaze mu ntambara. Ibitero igisirikare yowe kirimo kugaba muri Iran guhera mu rukerera rwo kuwa gatanu ku itariki ya 13 y'ukwa gatandatu mu 2025 muri operasiyo bise Rising Lion, byamugaruriye igitinyiro imbere muri Isirayeli no ku rwego mpuzamahanga. Gusa nanone bituma avumwa na benshi hirya no hino ku isi. Gusa muri Isirayeli ho n'abatavuga rumwe nawe mu butegetsi bahora barota kumwirukana, uyu munsi baramushyigikiye muri iyi ntambara. Igituma Netanyahu hari abayahudi benshi batamukunda ariko bagashyigikira ibikorwa akora mu birebana n'intambara, nuko operasiyo zose yagiye atangiza zose zatanze umusaruro cyangwa se zageze ku byo bifuzaga byo kwica abanzi ba Isirayeli ndetse no gupfukamisha bimwe mu bihugu by'ibihangange bidakundana na Isirayeli. Uyu munsi igitero yatangije ku itariki ya 13 y'uku kwezi kwa gatandatu kimaze guhitana abajenero barenga 22 ba Iran. Kuri iyi nshuro birasa naho ashaka gusenya ubutegetsi bw'abayatola nk'uko babivuze kenshi. Ibazabishobora? Reka tubivugeho. Nyuma y'amezi 9 gusa agarutse ku butegetsi, ku itariki ya 7 y'ukwezi kwa 10 mu 2023, abakomando b'umutwe wa Hamas bagabye igitero gikomeye cyane kuri Isirayeli, bica abantu basaga 1000, batwara abandi benshi bugwate. Ako kanya Benjamin Netanyahu yahise atanga itegeko maze ahagurutsa igisirikare cya Isirayeli arahirira gusenya burundu umutwe wa Hamas. Nk'uko bizwiho, kuva mu 2009 kuva yafata ubutegetsi, yavuze ko umwanzi wa Isirayeli ukomeye kuruta abandi bose mu kinyejana cya 21 ari we Iran, ngo niwe wari inyuma y'ibyo bitero. Abaturage ba Isirayeli bashyize igitutu gikomeye kuri Bwana Netanyahu, bamubwira ko yagize uburangare bukomeye bwatumye Hamas ibasha kwinjira muri Isirayeli. Bati Netanyahu ntacyo umaze. Bati urwego rwa Isirayeli rushinzwe ubutasi rwa Mossad rwarebaga he igihe Hamas yinjiraga mu gihugu cya Isirayeli ikica abaturage ba Isirayeli abandi kabatwara bugwate. Bwana Netanyahu mu ntangiriro z'intambara yo mu 2023 no mu ntangiriro z'umwaka wa 2024 yahuye n'igitutu gikomeye cy'imiryango y'abafite ababo bajyanywe bugwate na Hamas. Ariko mu gusubiza abo bose, Netanyahu yasubizaga ko Isirayeli ihagaze neza kandi ikomeye kwizarwanya Hamas igacyura abatwawe bugwate. Ariko yanavuga ko Isirayeli igomba kurwanya ubufatanye buyibangamiye buhurije ibihugu mu kiswe Axis of Evil. Aha yavugaga Iran n'imitwe ishyigikiye irimo Hamas, Hezbollah n'Abauti bo muri Yemen. Kuri benshi igihe batekerezaga ko Benjamin Netanyahu arimo kuvuga amagambo ya politike gusa biri aho ngaho,
agira ngo yikize abanyapolitike batavuga rumwe nawe na bamwe mu baturage bo muri Isirayeli. Gusa birasa naho yari akomeje. Bwana Netanyahu wari umaze amezi 9 gusa ku butegetsi muri manda ye ya gatatu, we yakomeje bisa naho iyi ntambara yari agiye kuyifashisha ngo yigarurire imitima y'abayahudi baba bari bamushyigikiye n'abatari bamushyigikiye. Mwibuke bari baramutakarije icyizere ubwo yavaga ku butegetsi mu kwa gatandatu mu 2021. Gahunda ya mbere ya Benjamin Netanyahu kwari ukubanza akihaniza Hamas mu maso y'isi yose. Yatangije ibitero bikomeye muri Gaza, yica abarwanyi ba Hamas ariko hagwa n'ibihumbi by'abasivile. We na guverinoma ye bavuga ko abarwanyi ba Hamas bahinduye ubwisho abasivile. Abasivile benshi bakaba barapfaga muri ubwo buryo. Abatekerezaga ko ari intambara y'igihe gito batunguwe no kuba mu mpera z'ukwezi kwa 10 ku itariki ya 27 y'uko kwezi mu 2023, hashize iminsi 20 gusa Hamas itangije ibitero kuri Isirayeli. Igisirikare cya Isirayeli kirwanira ku butaka cyarinjiye muri Gaza maze bihindura isura. Icyo gihe wari umuvugizi w'igisirikare cya Isirayeli Brigadier General Daniel Hagar ku itariki ya 28 y'ukwezi kwa 10 yemeje ko igisirikare cya Isirayeli kinjiye mu burasirazuba bwa Gaza mu ijoro ryo ku itariki ya 27. Intego kwari ugusubiza mu rugo abashimuswe na Hamas, ariko ikindi gikomeye nkuko Benjamin Netanyahu yari yabivuze kwari ugusenya Hamas burundu. Mu gihe ibitero bya Isirayeli byatangiraga kuri Hamas, imitwe ya Hezbollah muri Libani n'Abauti muri Yemen nabo batangiye kurasa kuri Isirayeli. Benjamin Netanyahu yahise abwira isi yose ko bwari ubufatanye bwa Sekibi buyobowe na Iran, avuga ko bashaka gukuraho igihugu cya Isirayeli nkuko babivuze kenshi. Avuga ko Isirayeli izarwana kandi gatsinda iyo ntambara. Yasaga naho abwira Iran. Icyo gihe Bwana Netanyahu yahaye urwego rwa Mossad ndetse n'igisirikare cya IDF amabwiriza yo kwica abayobozi bakuru ba Hamas n'abayobozi bakuru ba Hezbollah ndetse na bamwe mu bayobozi bakuru mu gihugu cya Iran. Izo nizo nshingano bari bafite. Bwana Netanyahu yemera ko abategetsi b'ingabo ari bo bafite umurongo runaka w'ikigamijwe mu ruhande rw'umwanzi, ari nayo mpamvu Isirayeli mu bitero byayo byose igambirira kwica abayobozi bakuru b'umwanzi. Mu kurwanya Hamas hishwe uwo ari we wese washoboraga gutanga amabwiriza kuri Hamas, haba mu bya politike cyangwa se mu bya gisirikare. N'urutonde rurerure uhereye kuri Ismail Haniyeh, umuyobozi wa Hamas mu bya politike wiciwe Tehran muri Iran ku itariki ya 31 y'ukwa 8 mu 2024. Ibi ngibi ntabwo byahagaze kubera ko n'abamusimbuye babiciye kubamara. Nyuma y'urupfu rwa Ismail Haniyeh, Hamas yamusimbuje Yahya Sinwar ngo ayobore uyu mutwe. Uyu nawe ubwo yaragiye ku rutonde rw'abagombaga kwicwa na Isirayeli. Nyuma y'amezi 2 gusa ku itariki ya 18 y'ukwa 10 mu 2024, Sinwar wayoboraga Hamas nawe yarishwe. Icyo gihe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Isirayeli Israel Katz yavuze ko umuyobozi wa Hamas Yahya Sinwar yishwe hamwe n'abandi bayobozi batatu bari kumwe baguye mu gitero ingabo za Isirayeli zagabye muri Gaza. Ati iki ni ikintu gikomeye kandi n'insinzi Isirayeli yagezeho mu kurwanya umutwe w'iterabwoba ushingiye ku idini ya Islam ufashwa na Iran. Kwicwa k'uyu muyobozi bwari ubundi butumwa nkuko Netanyahu yari yarabivuze ko bazahigwa ari we wese washotoye Isirayeli mu kurandura burundu umutwe wa Hamas. Icyo gihe wari Minisitiri w'Ingabo wa Isirayeli Yoav Gallant mu nyandiko yanditse ku rubuga rwa X yavuze ko abanzi ba Isirayeli badashobora kwihisha. Ati tuzabakurikirana kandi tuzabakuraho. Kwica Sinwar byari intego ya Isirayeli kuva mu kwezi kwa 10 mu 2023 kubera ko uyu Yahya Sinwar yavugwagaho ko ari we wateguye igitero cyagabwe kuri Isirayeli ku itariki ya 7 y'ukwa 10 muri uwo mwaka wa 2023 mu majyepfo ya Isirayeli, kigahitana abantu 1200 ndetse bagafata bugwate abandi 251. Ndetse nyuma ya Yahya Sinwar undi nawe wamusimbuye murumuna we witwa Mohammed Sinwar nawe yatangiye guhigwa bukware na Isirayeli kugeza nawe yishwe ejo bundi mu kwezi kwa 5 muri uyu mwaka wa 2025. Icyo gihe noneho Minisitiri w'Intebe wa Isirayeli ubwe Benjamin Netanyahu yatangaje ko ingabo ze zishe Mohammed Sinwar wafatwaga nk'umuyobozi wa Hamas nyuma y'aho umuvandimwe we Yahya Sinwar yiciwe. Netanyahu yabitangaje kuwa gatatu ku itariki ya 28 kwa 5 mu 2025 imbere y'inteko ishinga amategeko ya Isirayeli. Ati twishe Mohammed Sinwar. Icyo gihe ibinyamakuru byo muri Isirayeli byavuze ko Mohammed umuvandimwe wa Yahya yishwe ku itariki ya 13 y'ukwa 5 mu bitero ingabo za Isirayeli zagabye mu gace kitwa Khan Yunis. Ubu birasa naho uyoboye Hamas atazwi kubera ko benshi barishwe.
ntabwo kwica abayobozi b'uyu mutwe byahagaze. Ku itariki ya mbere y'ukwa munani mu 2024 igisirikare cya Isirayeli cyemeje ko cyishe umuyobozi w'umutwe witwaje intwaro wa Hamas ku rwego rwa gisirikare, Mohammed Deif. Ni mu gitero bagabye mu ntara ya Gaza ku itariki ya 13 y'ukwezi kwa karindwi mu 2024. Icyo gihe Hamas yavuze ko iki gitero nacyo cyagabwe mu gace ka Khan Yunis kicirwamo abantu 90 gikomerekeramo 300 barimo bari bahahungiye. Byahuiswaga ko Deif wari ufite imyaka 58 y'amavuko yiciwe muri icyo gitero cyagabwe n'indege, ariko uyu mutwe wari warabihakanye, usobanura ko ameze neza kandi ko akomeje kuyobora ibikorwa by'igisirikare. Uwahoze ari umugaba mukuru w'ingabo za Isirayeli, Herzi Halevi, yemeje ko icyo gitero cyari kigambiriye Deif, ariko ko hari hakiri kare ngo bemeze umusaruro cyatanze. Nyuma y'ubusesenguzi bwamaze iminsi bukorwa n'iperereza, igisirikare cya Isirayeli ku itariki ya mbere y'ukwa munani cyatangaje ko Deif yiciwe muri icyo gitero. Bati ubu rwose twabyemeza, Mohammed Deif yarishwe. Deif yari umwe mu bashinze ishami rya gisirikare rya Hamas rizwi nka Al-Qassam Brigade. Ni mu 1991. Yari amaze imyaka 22 ariyoboye mbere y'uko yicwa. Nk'uko abayahudi babivugaga, yari umwe mu bashinjwaga kuyobora ibitero by'ubwiyahuzi byatwaye ubuzima bw'abanya-Isirayeli benshi. Leta ya Isirayeli yemeje ko Deif n'umuyobozi wa Hamas muri Gaza, Yahya Sinwar, aribo bateguye igitero cyo ku itariki ya 7 y'ukwa 10 mu 2023 cyiciwemo abanya-Isirayeli 1200. Mu gihe kirenga umwaka n'igice hari intambara muri Gaza, hamaze kwicwa abasaga 55,000 nk'uko byemezwa na Minisiteri y'Ubuzima muri Palestine. Gaza yarasenyutse bikomeye. Abari abayobozi ba Hamas benshi barishwe umwe ku wundi, indake zabo zirasenywa, abarwanyi ba Hamas baricwa bikomeye. Gusa Hamas iracyarwana, ariko birasa naho uyu mutwe utazongera kuba nk'uko wari umeze nyuma y'igitero cyo ku itariki ya 7 y'ukwa 10 mu 2023, kubera ko Bwana Netanyahu yagambiriye gusenya uyu mutwe burundu. Nubwo uyu munsi utararambarara, ariko ibyo kurwana na Isirayeli birasa naho bitakiwushobokeye. Ubu Isirayeli ntabwo yahagaze, iracyakomeza ibitero muri Gaza. Mu cyumweru gishize indege z'igisirikare cya Isirayeli zishe abantu 120 mu bitero byagabwe muri aka gace. Isi yose yaratakambye iti rwose Bwana Netanyahu urimo kwica abana b'inzirakarengane n'abagore, maze nawe atabasivile n'ibitandukanye na Hamas, twebwe turashaka kurimbura uyu mutwe. Mu gihe ibitero bya Hamas byatangiraga, umutwe wa Hezbollah ukorera mu majyepfo ya Libani nawo wagabye ibitero bya za misile z'ubukana bwinshi cyane mu majyaruguru ya Isirayeli. Ariko Bwana Netanyahu byasaga naho nabwo yiteguye kubona Hezbollah nayo irimbuka. Mu buryo bwatunguranye yafashe umwanzuro wo gukurikira Hezbollah nayo ngo yice intege, ayisanga muri Libani. Nyuma yo kunegekaza Hamas yica abategetsi bayo, Benjamin Netanyahu yahaye amabwiriza igisirikare cya IDF na Mossad yo guhiga abategetsi ba Hezbollah. Ubwo yashakaga gusenya Hezbollah, ariko akabanza gukuraho umuyobozi wayo, Sheikh Hassan Nasrallah. Ibi byasaga n'ibidashoboka kuri benshi, kuko kuva mu 1992 uyu mugabo yari yarahizwe bikomeye, ariko kuva mu kwa 10 mu 2023 byasaga naho noneho urugendo rwo kumukuraho rwatangiye. Abatasi ba Isirayeli baramugenje kugeza bamenya aho yari ari mu nama ari kumwe n'abamwungirije hafi ya bose, maze baramuhitana. Ni inkuru yakangaranije benshi kumva ko ingabo za Isirayeli zatangaje ko zishe Hassan Nasrallah mu gitero simusiga cyagabwe mu murwa mukuru wa Libani, Beirut, aho yari kumwe n'abandi bayobozi bakuru b'umutwe wa Hezbollah. Ibyo kandi Isirayeli yabigezeho nyuma yaho yari imaze igihe yica benshi mu bayobozi bakuru ba Hezbollah, barimo abakora mu rwego rwo kurasa ibisasu bya rokete, abakora ubutasi n'abandi bakora mu nzego nkuru z'uwo mutwe. Icyakora byatekerezwaga ko kwica Nasrallah bigoye cyane, bijyanye n'uburyo uyu mugabo wari ufite imyaka 64 yarindirwaga umutekano. Inyubako yiciwemo bikekwa ko ariyo yakoreshwaga nk'ibiro bikuru by'uyu mutwe. Bikavuga ko yari mu buvumo bunini buri munsi y'inyubako enye zose mu gace gatuyemo abaturage benshi. Ariko hangaha abanya-Isirayeli bohereje igisasu gitengura inyubako yose, kishyira hasi, maze Nasrallah apfana n'abari kumwe nawe bose hasi mu kuzimu. Bivugwa ko uyu mugabo yapfuye ari kumwe n'abandi bayobozi ba Hezbollah, ndetse umukobwa we Zainab Nasrallah nawe ngo ari mu baguye muri icyo gitero. Icyo gitero cyari gikomeye cyane ku buryo mu gace cyagabwemo imodoka zari ziparitse mu birometero 5 zatanze intabaza
ndetse kinatera umutingito wamaze igihe gito. Umuhungu w'uyu mugabo witwa Sayed Hadi Nasrallah nawe yari yarishwe mu 1997 yishwe na Isirayeli. Iki ni kimwe mu bintu yavuze ko byamubabaje cyane mu buzima bwe. Icyemezo cyo kwica Hassan Nasrallah cyafashwe n'inama y'umutekano ya Isirayeli. Urugendo rwo kumuhitana rwatangiye ku itariki ya 8 y'ukwezi kwa 9 mu 2024 ubwo abakomando kabuhariwe ba Isirayeli bagabaga igitero gikomeye cyane mu majyaruguru ya Syria, aho Hezbollah na Iran ngo bari mu bikorwa byo gukora ibisasu bifite ubushobozi bukomeye. Nyuma yo kumenya ayo makuru, Isirayeli yahise itangira gutegura icyo gitero. Aha muri Syria hari laboratoire ikora intwaro igenzurwa na Hezbollah ikorana n'abahanga baturuka muri Iran. Nyuma yo kwangiza iyo laboratoire, Isirayeli yaje kugaba ibitero ku byombo by'abarwanyi ba Hezbollah, maze abagera kuri 40 barapfa, abandi barenga 3000 barakomereka bikomeye, harimo 1500 babuze ingingo zitandukanye z'umubiri. Nyuma y'ibi, ubuyobozi bwa Hezbollah bwatangiye gukoresha inama mu buryo bwo guhura aho gukoresha ikoranabuhanga mu itumanaho. Ibintu byo Isirayeli yuririyeho itangira gushaka uburyo yazatera abayobozi ba Hezbollah bahuriye ahantu hamwe. Mu gihe iki gitero cyabaga, Isirayeli yamenye makuru ko Nasrallah yatumije inama y'abayobozi bakuru ba Hezbollah, biba ngombwa ko icyo gitero gitegurwa. Mu kuyobya uburari, bivuga ko minisitiri w'intebe wa Isirayeli Benjamin Netanyahu yateguye urugendo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uru rugendo rwa Netanyahu ajya New York ngo rwari rugamije kurangaza Nasrallah. Bigakekwa ko ibingibi byatumye yumva nta kibazo gihari cyane, kubera ko kenshi ibyemezo bikomeye niwe wa nyuma ubifata, kandi akaba yarabizi ko kumwica ari icyemezo cyaba gikomeye. Icyakora nyuma gato yo kuvuga ijambo rye mu nteko rusange ya Loni, Bwana Netanyahu yahise ajya mu cyumba yararagamo ahafatira icyemezo cyo gutanga itegeko ryo kwica uyu mugabo. Nasrallah yayoboye Hezbollah mu gihe cy'imyaka 32, aho yatangiye kuyiyobora akiri muto cyane ku myaka 32. Yayifashije kuba umutwe ufite imbaraga, aho igisirikare cyawo gifite imbaraga kurusha icya Libani, bakanagira intwaro nyinshi cyane kandi zigezweho kurusha iz'igihugu cya Libani. Akimara kwicwa, amakuru yagiye hanze avuga ko ashobora kuzasimburwa na mubyara we Hashem Safieddine. Uyu yari asanzwe akora cyane mu bijyanye na politike muri uyu mutwe aho kuba bya gisirikare. Gusa uyu nawe aya mahirwe ntiyayabonye, kubera ko kuwa kabiri ku itariki ya 22 y'ukwa 10 mu 2024 mu masaha y'umugoroba nibwo igisirikare cya Isirayeli cyemeje ko nawe cyamwiciye mu gitero cyagabwe Beirut. Mu byumweru hafi bitatu byari bishize ubwo hari nyuma gato yo kwica Hassan Nasrallah. Itangazo ryasohowe n'igisirikare cya Isirayeli ryaragiraga riti, ubu noneho twakwemeza ko mu gitero cyabaye mu byumweru hafi bitatu bishize, Hashem Safieddine, umuyobozi w'inama njyanama ishinzwe gutegura ibikorwa by'iterabwoba muri Hezbollah, yiciwe mu gace k'icyaro mu majyepfo ya Beirut. Muri icyo gitero kandi Isirayeli yavuze ko yahiciye uwitwa Ali Hussein Azima, nawe wari mu bayobozi bakuru ba Hezbollah. Gusa General Herzi Halevi wari umuyobozi w'igisirikare cya Isirayeli mu itangazo yasohoye yaragize ati, twabonye uwasimbuye Nasrallah ku butegetsi n'umubare munini w'abayobozi bakuru ba Hezbollah, tuzagera no ku wundi uwo ari we wese uzahungabanya umutekano w'abaturage ba leta ya Isirayeli. Ku itariki ya 8 y'ukwa 10 mu 2024, minisitiri w'intebe wa Isirayeli Benjamin Netanyahu muri video yageneye abanyalibani yavuze ko Isirayeli yishe abantu bakora iterabwoba, harimo Nasrallah, uwamusimbuye ndetse n'uwasimbuye uyu mushya. Hezbollah nka Hamas nayo ni umutwe wari uciwe intege rwose na Isirayeli, ndetse rwose Benjamin Netanyahu wari waramaramaje gusenya Hezbollah yafashe umwanzuro wo kohereza ingabo mu majyepfo ya Libani guhashya uyu mutwe. Ku itariki ya 1 y'ukwa 10 mu 2024, ingabo za Isirayeli zatangije ibitero byo ku butaka mu majyepfo ya Libani mu rugamba rwo gutsinsura uyu mutwe wa Hezbollah. Ibitero byatangiye nyuma y'igihe kirekire Isirayeli ikoresha indege z'intambara mu majyepfo ya Libani, cyane cyane mu gace kegereye umupaka na Isirayeli. Ni ibitero byagabwe nyuma y'aho abanyapolitike bakomeye muri Isirayeli bose bari bamaze kubyemeza ko ari cyo cyiciro gikurikiyeho mu rugamba rwo kurwanya Hezbollah, umutwe bavuga ko ushyigikiwe n'ingabo za Iran. Hari hashize umwaka Hezbollah igaba ibitero kuri Isirayeli kubera ko yari yaratangiye kugaba ibitero bito kuri iki gihugu kuva ku munsi iki gihugu cyatangiraga ibitero byacyo muri Gaza mu kwa 10 mu 2023 nyuma y'igitero cy'umutwe wa Hamas. Umwaka wagiye kuzura nyuma y'uko Isirayeli itangije ibitero muri Gaza, Hezbollah nayo imerewe nabi rwose, yaracitse intege bikomeye, kubera ko nayo abayobozi bayo benshi bari baramaze kwicwa.
gusenya Hezbollah bikomeye byarakaje cyane Iran kubera ko ariyo yubatse uyu mutwe yuha ubushobozi bukomeye. Uyu mujinya wa Iran watumye nayo itangira kugaba ibitero bya za misile balistike zitabarika kuri Israel muri operasiyo yamenyekanye cyane nka True Promise. Yari yo kugaba ibitero kuri Israel bikozwe n'igisirikare cya Iran. Ni ibitero leta ya Iran yemeje ko yakoze mu rwego rwo guhorera umuyobozi w'umutwe wa Hezbollah wo muri Libani wishwe mu gitero ingabo za Israel zagabye mu mujyi wa Beirut muri Libani. Nyuma y'uko Iran igabye ibi bitero kuri Israel ikoresheje ibisasu birasa mu ntera ya kure, Israel yatangaje ko ingaruka zabyo zizaba mbi cyane kurushaho. Usibye ko Presidence ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika yavuze ko ibitero bya Iran nta muntu byigeze bihitana kandi ko Amerika yakomeje kubikurikiranira hafi. Mu itangazo leta ya Israel yasohoye icyo gihe yaragize iti Israel iriteguye bihagije haba mu bwirinzi no kugaba igitero igihe icyo ari cyo cyose bikenewe. Igisirikare cya Israel cyatangaje ko cyari kirimo gukora ibishoboka byose ngo gihangane n'ibyo bisasu Iran yari yarashe muri Israel. Ikindi kandi nyuma y'ibyo bitero Iran yatangaje ko Israel izahura n'akaga gakomeye mu gihe cyose yaramuka igerageje kurasa kuri Iran mu buryo bwo kwihorera. Ibi Iran yabivuze nyuma y'uko umuvugizi w'igisirikare cya Israel Daniel Hagari icyo gihe yari yatangaje ko igisirikare cye cyiteguye kwihorera ku bitero Iran yari yagabye kuri Israel, ariko avuga ko bizakorwa mu gihe gikwiye. Ibyo byari bibaye ubwa kabiri kubera ko ubwa mbere muri operasiyo yiswe True Promise 1 Iran yagabye ibitero bya za misile balistike nyinshi cyane na za drone kuri Israel mu ijoro ryo ku itariki ya 13 y'ukwa kane mu 2024 rishyira ku ya 14. Iki gitero cy'ingabo za Iran kiswe True Promise 1 cyangwa se isezerano nyaryo, Iran yavuze ko cyari kigamije guhana Israel ku gitero yagabye kuri ambasade yayo muri Syria kigahitana abasirikari 7. Icyo gihe wari umugaba mukuru w'ingabo za Iran Major General Mohammed Bagheri ubu wamaze kwicwa na Israel yavuze ko igitero cya za drone cyari kigamije kwihorera ku bitero bivuga ko Israel yagabye kuri ambasade ya Iran muri Syria. Uyu musirikari yashimangiye ko nta gahunda yo gukomeza intambara kuri Israel bari bafite. Mohammed Bagheri yavuze ko leta ya Israel yarenze umurongo utukura ku rwego rutari kwihanganirwa. Iki gitero cyatumye abanya-Israel bikanga babona ko Iran ishobora kubasenya isaha iyo yose, ariko nabo nk'uko babizwiho icyo basezeranije ni uguhora kandi ntabwo bavuze igihe. Icyo gihe wari umugaba mukuru w'ingabo za Israel Lieutenant General Herzi Halevi yaburiye Iran avuga ko Iran iramutse yongeye kurasa kuri Israel byaba ari ikosa rikomeye. Ati Iran nikora ikosa ikohereza ibindi bisasu kuri Israel tuzongera tubereke ko tuzi aho Iran iherereye n'uburyo bwo kwigeraho. Icyo gihe Benjamin Netanyahu yasohoye amashusho magufi avuga ko abaheburayo n'abaperse ngo ari abaturanyi beza bafitanye amateka meza, ngo ariko ikibazo ni ubutegetsi bw'abayatora. Ati abanya-Iran bakeneye kubohorwa. Kuva icyo gihe Netanyahu yasezeranije kuzasenya Iran. Bitekerezwa ko icyo gihe aribwo igitero cya Operation Rising Lion cyatangiye gutegurwa. Benjamin Netanyahu icyo yashakaga kwereka abanya-Israel nuko ari we muyobozi urinze Israel, ngo washakaga guhangara Iran ifasha imitwe irwanya Israel. Gusa intambwe ya mbere mu gusenya Iran ngo yagombaga guhera ku kuyambura Syria. Aha rero niho Israel yashyigikiye cyane inyeshyamba za Ayat Tahrir al-Sham mu ntambara yamaze ibyumweru 2 maze bahirika Bashar al-Assad. Icyo Israel yabonaga ahangaha ngo nuko Assad nava ku butegetsi Iran izaba itakaje umufatanyabikorwa ukomeye watumaga igira ubushobozi bwo gutura hafi ya Israel. Mu kwezi kwa 12 mu 2024 ubutegetsi bwa Assad bwarahirimye maze Iran ibyayo na Syria birangirira aho ngaho kubera ko ubungubu Mohammed al-Jolani umukuru wa Hayat Tahrir al-Sham cyangwa se HTS wari ufashe ubutegetsi ntabwo yashakaga kwikururira umujinya w'abanyamerika n'abayahudi akimara gufata ubutegetsi. Umutegetsi w'ikirenga wa Iran Ayatollah Ali Khamenei yegetse iriko ry'ubutegetsi bwa Assad kuri Amerika na Israel hamwe no ku gihugu gituranye cya Syria atavuze izina. Ibyo umutegetsi w'ikirenga wa Iran Khamenei yavugaga ntabwo yabeshyaga kubera ko igisirikare cya Israel IDF mu gihe inyeshyamba za HTS zatangizaga ibitero ku ngabo za Bashar al-Assad cyagabye ibitero birenga 480 ku bikorwa remezo by'igisirikare cya Syria hagamijwe kugira ngo bitazajya mu maboko y'imitwe y'iterabwoba. IDF yasobanuye ko muri ibyo bitero harimo ibyo bagabye ku bikorwa remezo 2 by'igisirikare cya Syria kirwanira mu mazi ku cyambu cya Al-Baida ndetse n'ahitwa Latakia. Aha pari ku bwato 15 bwa gisirikare
basenya na misile nyinshi ziraswa mu ntera y'ibirometero biri hagati ya 80 n' 190. Yemeza kandi ko hasenywe intwaro ziremereye zihanura indege, inyubako z'ibibuga by'indege by'igisirikare cya Syria, inganda z'intwaro, indege z'indwanyi, izitagendamo abapilote, kajugujugu zigaba ibitero, ibifaru n'ikoranabuhanga rya za radari. Isirayeli yatangiye kugaba ibitero byinshi muri Syria nyuma yaho ihuriro ry'imitwe yitwaje intwaro ya Tahrir al-Sham rikuye Bashar al-Assad ku butegetsi ku itariki ya 8 y'ukwa 12 2024. Nyuma yo kwikiza ubutegetsi bwa Syria rero nibwo noneho Isirayeli yatekereje ko ari igihe cyiza cyo gutangira guhangana n'umwanzi wa nyawe ari we Iran. Ubu ibitero bya Isirayeli kuri Iran birimo kwibanda ku kwica abayobozi bakuru b'igisirikare cya Iran. Ntawe uzi aho bizagarukira.